Goeiemôre, ek is Alta Pretorius van AfriForum. Ons is in Parys vandag omdat ons die swak dienslewering van Ngwate wil begrawe, want dit is dood. En as iets dood is, dan begrawe 'n mens dit. So ons gaan 'n simboliese begrafnis hou van die dienslewering, maar daarna gaan ons hoop skep en sê ons sal self, en dan gaan ons 'n paar selfdoen aksies doen, soos stoptekens oprig en randstene verf. Jy moet behoorlik. Good morning, friends. After several attempts to get Ngwate municipality to see us and to talk to us, we have given up and we have decided that service delivery in Ngwate municipality has died. So we are here for the funeral of service delivery in Ngwate local municipality. We think in loving memory of clean running water that we had in our taps, electricity that we had whenever we switched on a light, streets without potholes, a clean Vaal River without sewage, a functional wastewater treatment works, canal water for irrigation from a clean Rooidam, a properly working landfill site where we could drop our refuse, a clean town. We are also here to demand that Mr. Pele, who promised to resign last year in February, if Parys doesn't have water within 6 months, that he would resign. And he hasn't done so up to now, and still all the residents doesn't have clean running water. So we urge him. We have written his letter for him to resign. But we can assure you, on behalf of AfriForum and Save Ngwate, that we will take back our town. Ons sal self. Thank you. Is there anybody else who wants to say something? Thank you very much, Alta, for the wonderful, terrible letter and message that you've given us. Ladies and gentlemen, residents of Parys, it is very sad today that we have to stand here with a coffin and hold a funeral for service delivery that was killed by the management of this municipality. The Mayor, Victoria de Beer, the Head of Technical Services, Mr. Pele, it is you that killed service delivery in the town. It is because of you that the town is run over by potholes. The people don't have clean, safe drinking water. Electricity is a mess in this town. And the once beautiful town that Parys was, overflowing with tourism, a beautiful town that people came to visit, is now the equivalent of a landfill site. It is because of you, the mismanagement that you have implemented into this municipality, because of corruption, because of a lack of responsibility and accountability, that we are here today and have to show you what happens when you implement all of those things into the municipality. We urge you to resign. You have taken the taxpayers' money on a regular basis. You haven't implemented any service delivery in the town.
What happens in this town is what the residents is doing. You are doing nothing for the people, and therefore we ask you to resign because you are incompetent. And we're saying it honestly and blatantly. You are incompetent, you cannot do the job, and because of you now, the residents have to pay. Because of you, the residents are suffering. Their human rights are being neglected in this town, and it is very, very sad to say. We urge you to come to the table, to take hands with communities, with the community, with community organizations, so that we can help you to fix this town. But due to numerous chances that you had to work with us, you just turned your back on us and on the residents of Parys. And you've had your chance now, and therefore we are stepping in and we are doing what we can to fix Parys. Thank you very much. As I've said, we sent emails, we made phone calls, we sent messages to get an appointment with the MM, with the mayor, and none of it was responded to. So we are fed up, and this is our last resort to try to get attention to the problems of Parys. Yes, we invited them for today, but they are not here. So they are not willing to take hands with us. No representatives, nothing. Nothing. Naam van in jou posisie. Karin Du Plessis Viljoen en ek is van Syfning Wate. Okay. Hoekom het julle besluit om amper half hande te vat met AfriForum en vandag hierdie protesaksie te hou? Wel, dit was nie 'n moeilike besluit nie, dis 'n spontane ding wat gebeur het en eintlik het dit van die begin af van Syfning Wate se begin af werk ons saam met AfriForum en het ons hierdie aksie geondersteun. Want ons het presies dieselfde gevoel. Ons het al laas jaar in November maand gesê, ons gaan glad nie meer moeite doen om hulle te nader, om vergaderings met hulle te hou nie, want hulle maak tye vas en dan daag hulle net nie op nie. Daar's geen professionaliteit in hulle kant nie. Hulle daag net nie op nie. Hulle is nie bereid om na ons te luister nie. Ons het ander maniere gevind om goed hoor op by mense uit te kry, en ek gaan nie name noem nie en ek gaan nie bekend maak hoe en wat nie, maar ons kry meer gedoen om nie met hulle te praat en met hoor op mense te praat, as wat ons vergadering na vergadering tyd mors om met hierdie politieke nes. Dit wat 'n diensleweringsentrum moet wees, is een groot politieke nes. En as demokrasie so lyk, dan wil ek nooit vir demokrasie staan nie. Jy is nou al baie lank betrokke by die inwoners van Parys se probleme. Een self was, ek dink verlede jaar laas hier. Kan jy vir ons sê hoe staan sake op die oomblik? Wel, die water probeer die departement water en sanitasie regtig om reg te kry, maar daar's onderhoud wat gedoen moet word van die munisipaliteit se kant af. En hulle doen dit net eenvoudig nie. Ons was 'n maand terug weer vir 21 dae sonder water gewees, omdat hulle net eenvoudig nie skoon gemaak het waar hulle moes skoonmaak nie. Daai kontrakteur doen wat hy moet doen. Hy maak reg, maar hy gaan nie vir ewig hier bly nie. Die verskone Engelse woord, die maintenance moet deur die munisipaliteit se span gedoen word. Hulle doen dit net eenvoudig nie. So dit is op hierdie stadium is die krag 'n groot ek wil amper sê 'n bom wat gaan ontplof. Hier is geen breekers meer wat in geen munisip nie. So hier gaan nog 'n tragedie gebeur omdat daar nie breekers is in substasies nie. Ons het vir hulle briewe geskryf. Ons het gesê, wat het julle gedoen? Dit word winter. Ons gaan weer nie krag hê nie. Ons het klaar nou in hierdie tyd waar daar nie load shedding was nie, het Parys al klaar weer daar sonder krag gesit. Die werkers, die tegniese werkers is in 'n geskil met die munisipaliteit oor oortydbetaling. Hulle het baie keer nie data nie, daar waar ons moet rapporteer. Ons het geen rapportering, klagtebank in Parys nie. Daar is nie 'n klagtebank wat funksioneel is in Parys nie. Waardeur gaan die inwoners hier? Jy weet, hoe hou mens moed in sulke omstandighede? Die inwoners se moraal is laag. Ons het al boodskappe uitgestuur om te sê, hou vas. Want as jy dit nie self doen nie, dan gaan niemand kom van iewers af om ons te kom red nie. Die inwoners van Parys moet begin saam staan en hulle moet self hulle ding doen. Hierdie dorp behoort nie aan Victoria de Beer nie of aan Pelle nie, glad nie.
Hulle is inkommers hierso. Hierdie dorp behoort aan die inwoners van hierdie dorp, aan niemand anders nie. Ook nie eers aan Cyril Ramaphosa nie. Hierdie dorp behoort aan die inwoners van hierdie dorp. Waantoe volgende sou jy sê hierdie wys nou julle het nou afgesluit met die munisipaliteit en julle vat dit nou self verder? Ons doen ons dinge nou maar soos ons op ons pad kom. Mense het resources nodig, jy het geld nodig, jy het tyd nodig. Almal staan in besighede, maar klein baba treetjies en ons sal daar kom. Het ons nou die begrafnis van die munisipaliteit gehad. Dit het op 'n tyd gekom wat ons nou regtig nie meer kan nie. Na vele male se oproepe na die munisipaliteit om ons by te staan en ons hulle wil bystaan om te help om die munisipaliteit reg te ruk en ook om ons dorp weer skoon te kry, veral vir ons besoekers, want soos julle weet is ons dorp 'n toerisme dorp en as gevolg van ons agteruitgang het dit 'n invloed op ons dorp. En dit beteken dat die mense wil nie meer belê nie, soos ons al verneem van baie besighede wat net wil toemaak. Die aksie ons sal self hier deur AfriForum, hier begin hulle nou op die hoek hierso by die Spar, gaan hulle begin om die straatstene te verf en net daardie bietjie wat die munisipaliteit te lui of te sleg is om te doen, laat sommer die plek pragtig lyk. Dadelik lyk dit beter. Kan jy jou voorstel as ons nou al hierdie blokkies so het? Hier is AfriForum besig op Delwer en Silbag om stoptekens op hierdie baie gevaarlike kruising op te sit. Ons is nou hierso by die hoek, by die kruising van Loop en Delwerstraat. 'n Baie gevaarlike kruising hier by die Dome Laerskool waar klein kindertjies opgetel en afgelei en waar geen verkeersteken was nie. Dankie aan AfriForum en Safe Nwatwe wat hierdie stopstrate kom opsit. Dit help om die dorp soos ons besluit het. Die munisipaliteit is nou begrawe, dus ons sal dit self doen. Dis deel van die selfdoen aksie nou, want op ons munisipaliteit, dis nie meer ons sinne nie, hy's dood, kan ons nie staat maak nie.